وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق مجمع حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ اسم بين الأسماء مرموق والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبب جلبة يتي الله تبارك وتعالى وعندن تيدما هموني من إدول ميدن نيما جيكو عندن تيدما كو تترى علينا بمعنى كو نيما جدن تيدما نجوكو نديري إدول ميدن بمبي كيكي ده الله عز وجل نونيمنا هذا يت أمان دنتهلا نونيمنا باولو نمسك بجولبة محيولنيكم حيورانغو إسلام وني جولدو مسيدو مودون جولدو كو حيولني كالجنة وني جان إكيسال يوني دو مودون نكو كلا كو تولو دن يودو أدونا هيدون دارا تلفزيون مودون جما تي في هيدون دارا إميشون مودون غاندال إفامو مسيك بجولبة هاري هنك ينكدي الله عز وجل هدري e mangural makko e dokkal makko nde o fonti balɗe meɗen ha wawuɗen fottitude oɗo nokku meɗen waɗaɗo barke musidɓe julɓe miɗo torino allahu azza wa jalla arakkisata on togi kala konngol ngol andanteɗama lan wolde ɗo joni yo taw ko haalisatan li wajhillahi lkarim won noon kadi mi tori allahu azza wa jalla nde o ƴettata on tawna on e ɓe andanteɗama allahu azza wa jalla no manti fi maɓɓe woni ƴettoɓe yewtere ɓe ndaara ko ɓuuri moƴƴude kon ɓe gollitira allahu azza wa jalla yo tawn on e maɓɓe ɓawlu no musidɓe julɓe hande kañum kadi eɗen mari weloji molanati nam sen inni weloji haray ɗen mari hoɓɓe ɓe andanteɗama ko allahu azza wa jalla no arkisi ɓe yanganagol oɗo qur'anul karim allahu azza wa jalla no okkori ɓe ko wiyete kon hiɓa e hito e wawgol janngol qur'anul karim ɓe andanteɗema mi rewi duuɓi fiyo men yiidu kono allahu azza wa jalla hoddirali kono ko minnata ɗum koko ɓe yuɓɓuno ko gimɗi ɗin ɓe maaki ala suhbati lkhayri kana liqa wa yajmauna hubbuna wannaqa idan musidɓe ko e dow welo mandanteɗema miɗo jogiti hawrugol langa ɓeɗo hoɓɓe meɗen ko hombo woni ɓen hoɓɓe meɗen musidɓe julɓe en jonneɓe joni ɓe hiwro ɓe andinen ko kamɓe woni homɓe barakallahu fikum. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleykum salam. ko min musidɗo mo Mouhammad Djibril Diallo jooɗiɗo Sénégal si tawi ko jeeyaɗo kamin Guinée kaynte laabe ɗon kaɓinta laafu ɗon kadi joni hila yetti Allah moƴƴa jomirawo subhanahu wa ta'ala kanko findinɗo lan ɗum andi lan jokkinimmi sengo alqur'anul karim hilan tori subhanahu wa ta'ala yo tawnor en ɓe jomirawo ɓe nelaɗo sa sallam inni ahlul qur'an alladhina hum ahlullahi wa khassa kadi o tawnora en e ɓe yimɓe janggeɓe alqur'an tawa ko fi Allah wona e jangirede bismillahi ta'ala lan salminde ceerno Mouhammad ɗo min yeeɓiɓe siwude ka ɗuma ka shabakat ji mais ko alhamdulillah ko gayntiɗo innude ko sha'ir on inni kon rek ko jomirawo ko hande ɗumanni yomin waw fottude lan tori subhanahu wa ta'ala taqabbal Allahu minna wa minkum fi hadhihi zal amal insha Allah ta'ala. barakallahu fikum wa ahsana Allah ilaykum musidɓe julɓe ɗen jarna boy Cheikh Djibril en weltoro sena on ɗo musidɓe julɓe idan noon ko honno won e warrude
hiɗen jonnude ɓe udditana en qur'anul karim e jangande mandantede ma e ko ɗum ɗo ni ko habbitiɗe ɓawde ɗum ɗo gayna musidɓe julɓe hiɗe mari yewtere ko yowiti e tuubu biye woni at-tawbatu inchallahu azza wa jalla fi kala waktu on yehiri en haɗa ko dedi kon taw lan yaafino moƴƴa noon tawde hande en heeɓi retard seeɗa mais bani adama on eɓɓe hunde ko allahu azza wa jalla hoddirta idan musidɓe julɓe hiɗe jonnude cheikh djibril ɓe jalbinana en annora qur'anul karim e nokku jama tv ɓe weltina naada welo welo e yiɗuɓe émission gandal e faamu ko nder ɓerɗe maɓɓe idan cheikh djibril aduna on tuɗi noppi no heeɗi on alhamdulillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ
شرابه وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير صدق الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك. الله مسبح الله لو عندي وأرى جولو جنگ القرآن الكريم إن ونني ما زال الشيخ على قيد الحياة هنا هديتي جنگ القرآن الكريم تقليد شيخ محمود خليل الحصري ناندان تايدا شيخ جبريل نو نلدي جما تي في نو نلدي يدوبه émission gandal e faamu musidɓe ɗe weltano boy Cheikh Jibril. Alhamdulillah. Cheikh Jibril min weltike tawo o gaynaali taw. Alhamdulillah. ɗum ɗo le musidɓe julɓe ko fulɓe ɓen innata ko tekke ɗen ni dolle ɗen no arde idan musidɓe ɗum ɗo tekke ɗen ni dolle ɗen no arde si ɓuri ɗo seeɗa kono noon si tawi musidɓe ko ɗum ɗo woni tekke ɗen dolle ɗen alaari taw haray yen jooɗo ɗo ha janngo habbo ɗen en amata heɗitagol émission ngo musidɓe julɓe ko ɗum ɗo woni welo welo qur'anu karim andiɓe inne jonnu
towri anduɗo towri on ko waɗi on ɗon simo ñamude towri ndin o ñiddintandi ɓay mo andini kanko hewanam idan noon jonnu qur'an o waɗomo janngude on heeɗe qur'an nde woni yaltude musidɓe julɓe ko honɗum e welo welo ni Cheikh Djibril neldi en ɗo idan musidɓe e weltinike bo Cheikh Djibril yo Allah azza wa jalla ɓeyɗo gandal ngal jonna balɗe ɗen rene ɓe accede en e maɓɓe ha ɓooya juuta komi yetno kontunane neeɓi ko andantede mala yiɗuno emen jooɗodu sifani kono wama fa'alal jalilu fo huwal jamil kala wo ko Allah azza wa jalla hoddiri e ko ɗum bullabeede mi windani ɓe laawi laawi mais kono ɓe la e yi'ude ha e sayi Allah azza wa jalla hoddiri kamɓe yoɓe windanam innumi subhanallah komi neɓuno ɗaɓɓude fi muɗum hande ari ha hewtila alhamdulillah isan ɗum ɗo ko welo welo yiɗugol qur'anul karim e yiɗugol yimɓe qur'an ɓe alhamdulillah ɗum ɗo wona saabu hunde na saabu jawdi de lala ko saabu o qur'an ɗo min yiɗiriɓe min yiɗiriɓe e muɗum tawi wallahi min andidira min yiidani kono mi yiyay vidéo ji maɓɓe yehi ha tawi minni noon ɗo min kala manateɗemo jembine cheikh on min feere ala sa faala a yiɗalan kono min mi naadede ko neɓɓerde an tellement que haray mi yiɗirima saabi allahu azza wa jalla idan noon ɓeeɗo ko ceernoɓe ɓendantedema miɗo neeɓi yiɗude saabi allah on kono allah hoddirali yomin hawru si wona hande nane minuno musidɓe julɓe ɗe mari yewtere ko wiyete tububuye musidɓe julɓe a tawba ko wiyete kon tububuye musidɓe julɓe wono ɓeɗo ceernoɓe makirno wonnedema tububuye no waɗɗi min kulli dambin e kala bakkatu mo bani adama on woni e waɗude hino waɗɗi nde o tubanta musidɓe tubugol ko ruttitagol e allahu tabaraka wa taala accita kala bakkatuji mo on togi wonno e waɗude ara laɓɓinano allahu azza wa jalla deesiɗa fonna e ɓernde muɗum wondanedema iɓi hande wattata bakkat baadi ko ma o eto o rewa allahu azza wa jalla ha ñande o hawre joyi makko on allahu indi noon e suratul hijri woni wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al yaqin duumo e rewgol joomi maɗa ha mayde nden ara tawama e muɗum musidɓe julɓe ɓeyɗo noon ɓe maki wo kanatil ma'asiyatu bayna al abdi wa bayna allahi li haqqin bi haqqin adami falaha thathalu shurutin ɓe maki o si tawi bani adama on bakkatumo faggiti on hino ko kanko hakkude kanko e allahu azza wa jalla wo hare ɗon no woodi sartuji ɗiɗi ko ettoto fiyori sartuji tati ko rewata o naata e muɗum inde wonnedema ko tuuɓi ko laaɓi ala nun ɗum an ya'dhuma alla ya'uda ilayha abadan kone o bani adam fiɓata ko nder ɓernde makko wono cheikh abdourahmanu akhdari makiri noon ko akhdari woni an la ya'uda ila dhambin fima baqiya lahu min umrihi ɓe maki kamɓe shurutu tawba kone bani adama on fiɓata ko nder ɓernde muɗum hara ruttitaki e bakkatu mo wonno waɗude on eko heddori e makko e gurdal tawde noon innama tawbatu ala llahi ko lilladina yamaluna su'a bijahalatin ɓe mbandantedama no waɗude bakkatuji tawa andano ko woni e wadde ko moƴƴa no fimude anda moƴƴa hino yarude anda no jatade anda kono ñande andi ɗiɗo piiji fof moƴƴa nde ñande on togi sorto e muɗum hare yo wawa famude allahu azza wa jalla inni qul li ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
an yo jeyaɓe am ɓe andanteɗema fantini waɗi bakkatuji ɓurtuɗi e dow hoore maɓɓe wotoɓe caƴo yurmede allahu tabaraka wa taala allahu azza wa jalla ko yafotoɗo denanangal bakkatuji ko o jogiti innahu huwal ghafurur rahim ko kanko woni on mandantedema yafoto kala bakkatu mo bani adama on addori noon si tawi tun o tuubi o laɓɓini allahu azza wa jalla yafantamo ndaare musidɓe julɓe hadithu quddusi ko allahu azza wa jalla humpitata en bani adama andanteɗama no jogui dongal bakkatuji bal allahu azza wa jalla inna wonanedama yabna adam innaka idha laqitani la tushrik bihi shay'an laqaddamtuka biqurabiha maghfira yani sha mayi a tawi allahu tabaraka wa taala a shirkanali ma e hunde bakkatuji ko jogitiɗaɗi ki allahu azza wa jalla yirtanteɗi waɗanama surroye e yafanagol mam bakkatuji maɗi musidɓe julɓe ɓeɗo ɓe inni ana nun ɗum ko nde oɗo bani adama o fiɓata wonde nedema o artitata e bakkatu emo wonno wadde e gurdal makko ɗam ɓe maki noon fa in faqada wonde nedema dey si tawi noon heddike goto lala wa thani an yandama ala fi'li ha ɗimmun ɗum ko nde oɗo bani adama nisata wonde nedema dey ma ara nun ɗum ko portable on sumuno yafe ara nun ɗum an yakhla ala al ma'siyati ko nde o ɓoroto e dow yeddugol allahu tabaraka wa taala kala none ko anni so naatiɗo ko yeddugol allahu azza wa jalla o ɓoro e ɗum ɗon o ɓorto ɗimmun ɗum ko nde o fiɓata o desida wonde nedema kala ko yowiti e yeddugol jalla jalaluhu kanko o arata e ɗum ɗon tammun ɗum ko nde oɗo bani adama desidata wonde nedema o artata e bakkatu mandantedema fonde nedema himo wuuri e muɗum ɓe maki noon si tawi noon sarti goto e ɗiɗo sartiji heddike haɗa o timminali ɓe maki lam tasih tawbatuhu haɗa sellata tubuye oɗo wayni kanatil mashal tataallaqu bi adami fa shurutuha arba wono si tawi tubuye ma on bakkatu mandantedema a waɗi on tawi joni ko hakkunde ma e yimɓe ɓen wo charte ya tuubu ko ɗi nayyi charte arano ko nde on togi desidata artata e bakkatu ɗimmo on ko nde on togi ɓoroto tammo on ko nde on togi ronkata waɗitugol on ɗon bakkatu fonnedemo mo wuuri hekkitiɗo on ko nde on togi yahata yiida emo toñi on yaafo ko ɓeygu o murtinnoɗa yaha yaafinoɗa awa dey haray mi desidi tubugol arino ɗo e balle a hattino ɗo ɓeygu ma ko min murtiduno e ɓeygu ma wowlanamo e ñande goo de mi jooɗino e tumbere yimɓe mi bonni inde ma ñande goo ko min arno ko bidiki ma ɗo mi lanci ñande goo ko min arno liggima tere mamo fuɗɗinoɗa on a gaynetakimo ñande goo e ñande goo e ñande goo ko min waɗunoma hunde kaari miɗo toroma ya yafulan an tubuɓe ma on fiyo sellu konon si tawi noon on togi tuubiɗi ya tati heddini oɗo yo waw famude ñande o hawroyi oɗo ñalande dargal bal allahu azza wa jalla ƴettoyay baraji ko o jogiti kon jonnayamo ndaren annabajo on alayhi salatu wassalam ɓe landino ɓe ene atadruna manil muflis ene ɗon andi ko hombo woni perduɗo ko hombo woni wasuɗo ko hombo woni mo ala baso ɓe inni dey al muflisu fina malla dina malla dirham wala dinar lahu walal mata ko amen dey perduɗo ko mo ala dinar ala dirham ala kalis ala fus wono enen fendo ɗo noon ko famuɗen huɗaɗo on ma ko yoga e yimɓe faami e fendo ɗo huɗaɗo on komo ala jawdi on huɗaɗo on komo ala jawdi on mo okkata on komo ala on barkiɗuɗo on ko marɗo jawdi on okkowo on ko jon jawdi on ko waɗi buy e yimɓe ɓen sendidira okkowo e wudduɗo woni kadi ɓe sendidira kay okkowo
e maruɗo ɓe sendidira kañum kadi wudduɗo e wasiɗuɗo bal kamɓe koɓe faami jon jawdi ndi ko on woni marɗo barke kin mo ala jawdi ndi ko on woni huɗaɗo on e ɓeygure nde ta tawi jonnede jawdi en wowli en woltoto ko jarrabuye fannede jawdi ko jarrabuye cheikh jibril adana en kollo ini fa amma al insanu ida mabtalahu rabbuhu فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أهانن أرى أكرمن أكدت أنسى أيوة إذن كلا on indo wonnedema bani adama so tawi jomirawo neminimo okkorimo jawdi koyo innu jomirawo ndey teddinila yiɗila o inni noon allah o inni amma noon bani adama o si tawi allahu azza wa jalla jardi bikemo ɗuyti ko heɓayno kon koyo innude jomirawo jasinilan jomirawo hoyni fi an ko ɗum yimɓe ɓen fenɗo kañum kadi jogiti faami jog jawdin ko woni joom barki mo ala jawdin ko woni huɗa ɗon e ɓeygure nden idan noon oɗa koyo waw faamude fiyo tuubu koyo eto o yaha o laaɓodira e oɗa sina ɗum ko annabajo landino ɓeeɗa kon ɓe inni men anda menen baso on ko amen ko on mo ala jawdi ala ñamete ala fus annabajo inni awa ɗon andi kombo woni perduɗo kon alo ñalade dargal no addori julde heɗomi haalnama ko hombo woni perduɗo mo annabajo on wii ko o woni perduɗo hara enen na enen ko yimɓe ɓen wiyata ko woni perduɗo ko woni baso ko arowo ñalade dargal hino joguiti julde e zakka e korka e noone ko allahu azza wa jalla rewirte kono ara tawa himo hibbuno ƴiƴan oɗa itte ko baraji ko addori kon yoɓite oɗa mo yennuno oɗa itte e baraji ko o joguino kon jonne oɗa himo hibbuno honno kay himo bonnuno inde oɗa feetini oɗa lorri oɗa e kala noone ko o ronditi ñalanjal ngal e haqqeji yimɓe ƴette jonnite oɗo ha non ko o joguitino e baraji lanna si lanni haqqeji ko ñawle yimɓe konno heddi jalla jalaluhu ƴetta e bakkatuji ɓen ɗum ɗi ƴetta ɓeydanamo embere haqqeji ko duwa ɓeɗo kon ko waɗi ne ñande goto natta aljanna baadi ko ma o jonita haqqeji yimɓe ɓen yeeye yawɗo ha fukkita ko dambugal aljanna natugol allahu inna waqifuhum innahum mas'ulun darnanelan ɓeno mari seeɗa komi landitotoɓe azza wa jalla landitoɓe ko fi honɗum e honɗum rondi ɗo haqqeji ɗiɗo areɗo taw ko maɗin ɗo ɗi régule faame musidɓe julɓe allah inni wonde nedemo de wa tubu ila llahi jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun allahu azza wa jalla noddi en inni ko onon dey e ɓeeɗo gondinɓe allahu tabaraka wa taala tuube ruttito ɗon ko allahu azza wa jalla fiyon heɓu ko wiyete kon daɗal ñalane dalngal yo musidɓe julɓe kono si allahu azza wa jalla inni istahfiru rabbakum thumma tuubu ilayhi insinore e joomi moɗon ɓaawo ɗon tuubon ruttoɗon ko makko musidɓe tuubugol ruttito ko allahu azza wa jalla hino rimana bani adama on uddital hino rimana bani adama on yaajugol hino rimana bani adama ko woni heɓde kon hara hino barkiɗi si o woɗɗitike tum bakkat kala ko woni heɓude si o woɗɗitike tum goopiɗi won allah inni noon alladina yejtanibuna kabaira al ithmi wal fawahish illa lamam ɓen ɓe ananteɗema woɗɗitike bakkatuji mawɗi ɗin haɗe de yoɓe wawa famude ha heddo to so koykoy ɓen noon allahu azza wa jalla inna rabbaka wasi'ul maghfira himo yaaji yurmede himo yafantoɓe idan noon so yi allahu azza wa jalla inni woynede mbaɗe istahfiru rabbakum thumma tuubu ilayhi insine e joomi moɗon ɓaawo ɗon tuubon ruttito ɗon e jungo allahu tabaraka wa taala won allah on inniri noon
ya ayyuha alladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha ko onon yo ɓeeɗo gonɗimɓe o noddi gonɗimɓe ɓen tuube ruttito ɗon faade ko allahu tabaraka wa taala tuube e laaɓugol pos tuubugol wona ƴettugol kaftane jikiriwol e goroje yaha ko juulirde salamu aleykum awa men tawti on hannde kon to iwru ɗon tawtuɗon men min yeehi ko suware min acciti suware ɓe accita suware ko suware acciti ɓe mi acciti zuugol ɓe accita zuugol ko zuugol acciti ɓe si bani adama o jokki yeddugol allahu azza wa jalla duuɓi paykoyagal fof ha o towi duuɓi o sikki he joni ko paykum o immike o yeehi ko terrain paygo ko inna he min mi jowiɗata e gore babe ga ha ɓe helanmi o hoota o inna o acciti terrain o yaha ko suware o nanga ɗon goɗɗo fiyoɓe amido o ya inna min mi amidata e gorejo babe ga o inna o acciti suware o faalama tuubugol ene o accidu suware kako suware accitimo suware accitimo o accitu zuugol kako zuugol accimo ko zuugol accitimo idan noon yo waw faamude ko sukayagal magal aduna faalama ɗon ko feendo ɗon allahu azza wa jalla faalama ya tuubu ruttitoɗa innuɗen musidɓe tuubugol hino udditana arkise bani adama on hino udditanama arkise addanama kañum kadi barki e kala gollal ngal jokkuɗa musidɗo heɗo qur'an cheikh jibiri hino addanama ko yursili sama fa qultu stahfiru rabbakum musidɗo julɗo heɗo qur'anul karim fa qultu stahfiru rabbakum فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا سيبه الله عز وجل humpiten e nuhu e yimɓe muɗum ɓe annabi nuhu waji keɓe noddiɓe annabi nuhu inni mi wi'ani ɓe insine tuubon ruttitoɗon ko allahu tabaraka wa taala allah o ndeyi ko yafotoɗo kala bakkatuji ko jogitiɗon so on tuubi on laɓɓini toon allah on yafanton si o yafanike on tuubi allah on yiyay himo jippina immode ka kammo arkise moɗon yoni yursile sama aleykum midrara allah on jippinanay on toɓon on jippinana on kala none arkiseji ko faala ɗon allah on inni to manda zariyat wa fi samai rizqukum wama tuadun arkise moɗon on koko kammu woni iwrude e aljanna ko foda ɗon kon allah on inni noon honɗum ɗo si tawi tun on tuubi on laɓɓini yo waw famude allahu azza wa jalla jippinane ɗum ɗon ko kammu ɓawo ɗon kañum kadi o fontana on o okkara on ɓiɓɓe ndaare dey si a jooɗike duuɓi e heɓali ɓiɓɓe tuubu ruttitoɗa e jungo allah on yaafinoɗamo ndaara ko inni kon si on tuubi tun wo yumdidukum bi amwalin wa banin o fontanay on okkara on jawdi kadi o okkara on ɓiɓɓe musidɗo julɗo allahu azza wa jalla okkoray bani adama laɓɓinanɗoma on tuubanɗoma on ha laɓɓinanimo allahu azza wa jalla ayiye tunno okkoramo ko ɓeeɗo sakkoto ko ɓeeɗo wowlata ko ɓeeɗo darata ko ɓeeɗo kuuloto allahu azza wa jalla haajitake ɗum ɗo ko waɗi inna allaha huwa arrazaqu dhul quwwatil matin kanko woni arkisowo jon doole timmude ɗen musidɓe julɓe tuuɓen ruttitoɗen ko allahu azza wa jalla musidɓe julɓe ari e hadith mo andanteɗema ko aba hurayra radiyallahu jalla jalaluhu woni ko fillimo ɓe maki o sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu wallahi
والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة بماكي ووند ندم أن باجو ماكي و ميوندري الله تبارك وتعالى من أو مو يودون ميدو توبك الله تبارك وتعالى كو فيجي وتمت جدي لا بتمت جدي سيتاوي نون كو أن باجو مو الله عز وجل يافني كلا بكات كو جوجيتي ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر كلا بكات كو جوجيتي لا jalalu yafanike mayo Muhammad si tawi ko ben tubata e nyallangal ko buri capande jeddi 70 yobe waawu faamode dey haray fa min babil awla man dunahu goddo go ko wona annabajo haray ko buri handude de tubata o duddino e insinagol ko Allah azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله عز وجل إني سورة التحريم كأنه يبيدو غندين به توبه ruttito faade ko Allah tabaraka wa taala kono non yo wonu tubu buye laabudo pos si on wadi dum ton ko pellet asa rabbukum an yukaffir amkum pellet Allahu azza wa jalla surrana on yafano on boneji modon din bawonde o yafani on bakkatuji ko jogiti don kon Allahu azza wa jalla nada on kanyum kadi aljannaji dandantede mono ila leymajji candi nyande tawi Allahu azza wa jalla hersinta jasinta annabajo on e bembe andantede mono wondi e mabbe ko wadi ayo ye beedo nyalande dargal annora beedo on hino yaha jalba yeso mabbe hino iwtitana be kanyum kadi ko jungo nyaamo mabbe be yi'a o welo no jalbira ko nano no ko nyaamo no jalbira ko yeso yi'a be no ina rabbana joomi amen dey atmim lana nurana timmina en annora amen on yafono da amen bakkatuji din tawdan yo Allah tabaraka wa taala kala hunde e do kala hunde ka hattando musibbe julbe aywana idan non tubu biye ko dun do Allah azza wa jalla noddi en e mudum yo musibbe julbe ko adi non kanyum kadi yen dokkitaale yewtere den hiden naduda seeda sheikhana be atranen e Qur'an jangande dimmere den halabe heddi jangande tammere woni si en gayno yewtere den musibbe julbe tude nowru jonne Cheikh Jibril. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم
ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. الله مسبح شيخ جبريل ما يلتك بوي الحمد لله يلا وسيم بدانا دي الحمد لله يلا عز وجل بيدو غندانغال الحمد لله حري ko wona non kanyum kadi de hiwro dum bus baba cheikh jibril den lando ci tawi nokko ko be ko ton hibe jam hare en weltori boy seenagol do cheikh jibril on nani hare men hiwre ke be kadi alhamdulillah e be ngureji din ton fom musebe julbe hay joni non en accitali cheikh jibril en artay lawol sakkitingol so tawi allahu azza wa jalla ko hoddiri en coggiɗo seeɗa won andanteɗam hiɗen ƴettude oɗo hadithi mo andanteɗamo annabajo on alayhi salatu wassalam maki wondanede mo deyi e hadith manteɗe mo no ƴetta abi hamsata anas ibnu malikin radiyallahu anhu khadima rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wo qala rasulullahi alayhi salatu wassalam lillahi afrahu bitawbati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin fallatin muttafaqun alayhi. ɓe maki wo annabajo alayhi salatu wassalam maki ko allahu tabaraka wa taala ɓurata weltade tuububuye heɗe o suka wonnoɗo wadde zina so tuubi ko ha honto allahu tabaraka wa taala weltoto o jiwo wonnoɗo e wadde zina so tuubi ko ha honto allahu azza wa jalla weltoto o heɓinɗoya o heɓinaɗo o yereynoɗo beere o fimaynoɗo o wujjaynoɗo o lorraynoɗo kawtal o bonnaynoɗo inde yimɓe o sabotonoyɓe o yennaynoɓe o wannoɗo
ɗo golle mum jalnugol yimɓe wuura e ɗum ɗon o wannoɗo golle mum ɓortagol yaltina ɓandu mum weeɓitay réseaux sociaux o si o tuubi ko honno wa'anta allahu tabaraka wa taala nelaɗo maaki allahu azza wa jalla ɓurata weltagol nden ñande si o yiɓe no tuubi wo neɗɗo mo andanteɗa mo yeehi e burure no waɗɗi mbaɗɗeteri mum wiyen puccu mbabba kala ko waɗɗi o yaha ha ko tumbere burure ɗum fuutomo ɗon laawomo o waalo nokku gotu ma o jooɗo habbito o inna joni ɓay tun mbaɗɗeteri ko waɗɗoto ko yeehi accimo hande kadi o tawike e gurdam si o yeehi o hewtota o maayay si o arti o hewtota o maayay awo yo jooɗo maaya nokku gotu o waali nokku gotu immi tawi allahu azza wa jalla artiranimo kullum majjan kummokum yi'a o no welto o hocci kisan o nangi mbaɗɗetere on o inni mi yettima yo allah on ko an woni maccuɗo an on ko min woni joomi maɗa nelaɗo maaki akhta'a li shiddati l farahi oɗo ko faljinimo ko sattede tiiɗugol welo welo ko welti kon ko ɗum o welti ha o inni allah on ko an woni maccuɗo an on ko min woni joomi ma tawi ko falano wiwde allah o mi weltanikema ko min woni maccuɗo an on kan woni joomi an nelaɗo maaki ko welo welo ko o welti ko ɓurti kon ko ɗum faljinimo nelaɗo maaki noon si bani adama ndu bandiru wonnondo wadde golle mum yuppugol tuuɓe yaltina seŋji o jiwo ɓorno bodiji yaltina endi mum e koyɗe mum e ɓandu mum worɓe ndaara ɗum ɗo ñande o tuuɓe ruttiti ko allahu tabaraka wa taala yi'ande oɗa weltori noon ko allahu tabaraka wa taala ɓurata welta ɗum ɗo nde ñande ko waɗi inna allaha yagar allahu on hiray neɗo maki wa gayratullah hirande allahu on an yatiya al muminu fima harrama allah kone gonɗin ɗon arata waɗa e gollal ngal andantede mo allahu tabaraka wa taala no harmini yi'a julɗon e muɗum ayi allahu tabaraka wa taala no hira ɗum no sunnamo ɗum hino mettamo ndaari bani adam ko woni e waɗude ndaari o ko woni e waɗude yiya allahu no hira musidɗo julɗo ko laabi jewlu allahu tabaraka wa taala no hirana fi maɗa ene yonale fi tubuɓe alam yani lilladina amanu adane oɗo aicha jibril an takhsha qulubum bi dhikrillah eyahi hayran musidɓe allah on inni hon ɗum alam yani lilladina amanu ene kadi yontanali yonanali ɓe ɓanteɗama no gonɗini allahu tabaraka wa taala an takhsha qulubuhum li dhikrillah nde ɓerɗe maɓɓe ɗen yankinanto hula e anditugol allahu tabaraka wa taala musidɓe julɓe mi yewta on qissa fi tububiye arino oɗo ceernojo wiyeteɗo malik ibnu dinar malik ibnu dinar ko wonno golle o ko yargol beere fiima agresa o noon ari ha e jour tawi mo jogui ɓiɗɗo o jombi allah on arkisimo o inni kum fatima jamil ne ɓaali seeɗa fatima waali maayi o heɓi suno malik ibnu dinar kanko woni e fillade wo o suni wo o tawi o ala ko ittira suno mbaɗi ko ma o sooda beer o sokko o yari beere o inni fali shiddati ma sharibtu nimtu wo ko hakke man komi yari ko ɗuuɗi kon wo mi gayntum ko ɗon mi ɗanori wo noon o hoyɗi koyɗol ñalande dargal immitama boddi molanandi immike ari ɓawo makko no jokkamo himo doga o dogi ha o hawroniri ɗon e mandanteɗe mo nawyi hino uggini hino yara hoore karan o inni wallitolan a yiyali ko jokkilan kon wallitolan wo on nayejo ɗon innimo ko honno mi wallitortoma kiri a reena min e hooɗan no mi wayi mi gayrena hooɗan ha e hunde ko honno mi wallitortoma wo o dogi ha o hewti ko dambuga yiite jahannam wo oye beyrawo mo feƴƴunoɗa nane
o inni mo wallan o ari o tawi on noon kañum kadi ko dambugal yiite o inni mo mi torike ma wallan faabolan a yi ko jokkilan kon wata ñaaman o inni mo a renano mi wayi min ay hoore am mi gaynanta ko honno mi wallirtama wo mi hayni ɗon fello wo mi dogi mi ƴawoy ko fello wo kono mi hewtita noon ko fello miɗo nande ɗon hito wo mi yehi ha mi hewti mi tawi ko ɓiɗɗo am maayi ɗon Fatima ko kanko noon wo mi hewdi tun o dogi o ari e dow am mi townimo Fatima inni ene baba alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah kedi hanali nde tuuboton noon kedi yonali nde accoton waɗugol zina kedi yonali nde accoton wujjugol kedi yonali nde accoton waɗugol bakkaji baba yonali wo o inni ahake yoni himo wulla ha ko wawi ɗon tun o ƴeñƴi wo ɓay o ƴeñƴike o immi o yehi ko horgo o looti ha o laaɓi longal wo o immi tawi subaka noddinama o yehi ko juulirde o ruƴƴi darɗe ɗiɗi imamu on inni ɓe aqimu salat ɓe immi ɓe saffini wo ɓe imamu on gayni janngude fatiha wo imamu on ƴetti alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wo imamu on no janga ɗum himo wulla ɓaawo ha non weeti o immi ko o woni karamakojo ngaari diina feendo ɗo o tuubi o laɓɓini o rewi allahu tabaraka wa taala o windani julɓe ɓen o gollani kaɗo diina so waali o maayi musidɓe julɓe idan allahu tabaraka wa taala kala jogiiɗo allah on wo allah on jogitiɗo du ko aduna baba ma paaki ko aduna ɗo taw mo andanteɗama bammu hino wuuri on ko andanteɗama ko ɓernde on kon deƴƴi kon e o mo alaɗa baba na gootum ko honɗum noon innuɗen jogitiɗo allahu tabaraka wa taala yafotoɗo kala bakkar musidɓe ɗe mare wa allah on tuuɓen ruttitoɗen jonnen allahu on foppu meɗen allahu inni kan yo bani adam ana enda dhanna abdi bi miɗo ko sikkuɗalan ɗon si tawi a sikkila mi yafantomo allahu inni wa in atani yamsi honno ma taqarrab ilay abdi lala ɓe guitadi ton seeɗa allahuma dhakkini ma nasitu annabajo maki o allahu inni si bani adama on ari an hino tuuba hara himo yara doy mi yahay lan wuggo si o ardi an kay embere togonal mi ardanamo kay embere so ardi an embere cuɓal mi arday e makko embere sogonal si o ardi an himo yaha mi arday e makko har waɗa tan miɗo wuggo allah inni wa in atani yamshi ataytuhu har waɗa tan si o ari an himo yara doy o aray o tawa miɗo dogude min si o fokkitanila moƴƴa o aray o tawa lanko makko ɗon idan allah ko no habbi a fonti juuɗe a faalamo tuubude haray fontutu juuɗe allahu azza wa jalla ko yafotoɗo kala bakkatu ko bani adama on joguiti ko musidɓe julɓe haray noon waktu meɗon on yeehi yewtere meɗen no heddi mais kono enen e ndaara mura'atan lil wakti renugol waktu on haray musidɓe julɓe ko ɗo wonɗen e haaɗude e dambugal tuubu yee on kala wo ko tawi en yewtiɗo tawi ko emin baabi sawab no hawrodiri e ko allah on yiɗi o wela hara yen andu na e menen ko allahu azza wa jalla hoddiri ɗum ɗon yo yaaru noon kala wo kadi ko yiwɗon ga e falje feggagol e bindi feggagol e firo feggagol e ɗengal e kala ko waytata wona noon hare ko angal timmugol bani adama o e nokku allah on inni en wama utitum min al ilmi illa qalilan on okkorake gandal si wona seeɗani ko yer kunɗon seeɗa ko kunɗon wonɗen yewtirde won allah inni noon fa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u lmuminin andintingol ngol nafay gonɗinɓe ɓen idan musidɓe yiɗen heddori honɗum
khitamuhu misk ombugol yewtere nden ombiren ɗum e parfum misk qur'an mo cheikh jibril neldori en on idan cheikh jibril Jama TV kono heɗi yiɗuɓe émission gandal e faamu kono heɗiti بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك en umbi jonne nden e welo welo oɗo qur'anul karim e weltonogo cheikh jibril e mawɓe maɓɓe e wallitiɓe ɓe e oɗo qur'an ɓenduɗo welɗo e lantori jama o yoɓe toranolon subhanahu wa ta'ala mi waɗa enregistrement ɗuma kambi noon fopp ɓe tartili cheikh husari ɗo e neɓude inchallah machallah déjà mi enregistri juz o amma ɗumannama waɗama montage ha parama hinno telegram kala faalaɗo hendade hinno telegram machallah e ɗumannama waɗama mp3 fopp moƴƴinama kala faalaɗo hendade mo wawi natde groupe telegram inchallahu taala barakallahu fikum idal musidɓe yo allahu azza wa jalla newnanɓe janngugol qur'an on fof ha o timma ɓe humpiti e wonanedema ɓe heɓani hisbe juzu amma on ɓe janngima on ɗon ha o timmi ari sirama fen ɗo himo ko telegram si ɓuri seeɗa yiyoyema kadi ko youtube yo allahu azza wa jalla arkisuɓe ɓe janga qur'an on fof ha o timma wallahi musidɗo si a wuuri a maayi a landama ñalade dargal ko honɗum gollanɗa allah on mada qaddamta li dinillah ko honɗum wiyata a addaɗo ko aduna fiya rew allahu tabaraka wa taala hande sa walika maayi an a innama addano kaduna fiya a gollan dina kan so allah innima ko honɗum gollanɗa ka dina ko honɗum wiyata halilan jatade halilan fimude halilan wujjude halilan wadde ka an a janguno qur'an sifa ɗum ɗo accuɗa ka an a wajino julɓe faminɗa ka a jannuno ɓiɓɓe yimɓe ka a darnuno juulirɗe ka a darnuno école ji ko julɓe janga ko obitaji wannuɗa ko honɗum gollanɗa dina musidɗo wallahi allah ndoyti yo allah won newnan o cheikh jibril wawa won timminde qur'ana on ibi bakar ha naasi ko allahu azza wa jalla jogiti yo o newnan o ɗum ɗon newnana en fof musidɓe julɓe heɓugol ko ɓuri ɗum ɗon heɓa kañum kadi waɗ ɗum ɗon kadi musidɓe julɓe idan cheikh jibril min weltanike on yo allah welto min jarni on on jarama onon kadi hay joni émission gandale faamu inni on min accitano fes min dawri e jour kadi min invité on ara on kadi bidillah tasharraf hare si tawi min invité on tun
yande hettane men law bi'idhnillahi ta'ala ala rahmi sa'a bi'idhnillah joni no hen idon okka e kongol sakkitiɗi sino tombe faalo hiwlade e ko honno on inshallah barakallahu bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd ko atti kon taw mi feññinana jama on ko honɗum waɗi ha hilan wakkili min ta hilan wakkili ka alquran mais hilan sikka hilan wakkili machallah mais ko honɗum waɗi ha silan wakkili par ce que mi taw yani ala ko nanga hay e fus si wana yani a wawata nangude ko ɓuri alquran wallahi te aussi ɗumannagol nangugol alquran no mari fadail ji no tawa eɗin fadail ji woni khayriya wa ahliya si innama khayriya yani an ko a ɗumannaɗo ko a waɗaɗo istithna e nder yimɓe ɓen yani thumma awrasna alkitaba alladhina istafayna min ibadina yani ko ɗumannaɗo ko a suɓaɗo e nder yimɓe ɓen fiya wonu jangowo alquran ñeñinano gollitira e mum machallah ɗin mum ɗum woni ahliya woni nelaɗo sa sallam joɗuɗon e sahaba ɓen inni jomirawo no mari yimɓe ka nder leydi ga Allah sahaba ɓen inni ko homɓe woni yimɓe Allah ɓen te kanko inni lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad nelaɗo sa sallam inni kamɓe woni ahlul qur'an te ahlul qur'an homɓe woni ɓe woni alladhina hum ahlullahi wa khassa hilan tori jama on fof kala yani ndarowo o vidéo an ɗo kala wonɗo e wattande ila e émission gandal faamu hilan tori ɓe foppu yoɓe waɗu yoɓe jogito alquran fastamsik billadhi uhiya ilayk yani te pi jangugol alquran ko piyun kon andirta hoorema ko jomirawo yamri en inni kanko inni subhanallah utlu ma uhiya ilayk deuxièmement o gollitirgol alquran kadi ko ɗum ɓuri moƴƴude men ilan tori subhanahu wa ta'ala yo Allah yombinan en jangen alquran o gollitiren e mum si en maayi e yehi yawmal qiyama o wona en waɗana en rambo yani o darano en ha naten aljanna biidhnillahi ta'ala ko hekkitiɗon hilan tori jama on foppu yoɓe torano lan e fi waɗugol o enregistrement alquranil karim par ce que mi enregistri amma ha nasnini te kadi alhamdulillah mi jonni ceernoɓe buy ɓe heɗitike ɓe jonnilan mo lahadat ji ɗin ɓe nila hino wawa partagede joni hino mari telegram te inchallah al usbou al qadim biidhnillah yani semaine prochaine ɗuman notte biidhnillah ta ɗuman nete no fuɗɗede montage de naade ka page en youtube kañum e ka page en youtube e ka page en facebook inchallahu taala helan tori fof yo wonu misani hasanati min kañum ma e heɗitiɗo kañum ma e partage ɗo fiyo jama on heɗito te kadi te kadi jomirawo no maki inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum kala ko golluɗa si a maayi ko ɗum yimɓe ɓen acce daaritirren ma helan tori subhanahu wa ta'ala yo o tawnu en e yimɓe alquran e yimɓe ɗumanniɓe laɓɓinayɓe fi ko ɓe woni jangude kon hara ko fi Allah wona e jangirede subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilayk machallah waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh weltanike on boyi alhamdulillah min jarni on yallahu tabaraka wa taala junnu balɗe ɗen arkisa on timmingol oɗo qur'anu karim manan fuɗɗi ida musidɓe julɓe émission moɗon konko ɗo woni ko haɗata gandal e faamu nokku moɗon waɗaɗo barke jama tv si tawi allahu azza wa jalla hoddiri en yontere hannde ko télé moɗon ko nokku moɗon émission moɗon gandal e faamu si allah salamu salminama e juma arowo musidɓe julɓe haɗa kala ko tawi fewi e muɗum no iwri allahu kala ko tawi no falidiri e muɗum mino iwri e on togui haaray minen tori yafoye fal ilmu indallah aqulu ma tasmaun من الذكر والآيات وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق
مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق، اسم بين الأسماء مرموق يعطى